Nije svejedno. Najvažnije pravilo zdravog života je minimum 8 čaša vode dnevno. Ukoliko trenirate ili pokušavate da smršate, dobro je da znate da sama ishrana i baziranje na njoj neće dati rezultate bez pravilnog unosa vode, koja je u ovom slučaju bitnija. Da bi telo normalno funkcionisalo za cirkulaciju, prokrvljenost i rad creva od izuzetnog je značaja unos dovoljnih količina vode. Ipak i ovdje treba praviti razliku. Možda ste čuli da postoji polemika oko toga da li je bolje piti toplu ili hladnu vodu. Zapravo, za pravilno funkcionisanje organizma dobre su obe opcije, ali postoji pravilo kada se pije topla, a kada hladna voda. Hladna voda. Ne postoji bolji način da se raskladite i osvežite nego sa hladnom vodom, a evo kada je treba piti zašto je dobra. Pre treninga jer postiče sagorevanje kalorija. Uvođenjem ledeno-hladne vode u organizam telo počne da troši više energije u pokušaju da normalizuje temperaturu. Pritom se ubrzava metabolički proces i troši više kalorija. Hladna voda snižava temperaturu tela. Pijenje hladne vode pomaže u čuvanju tela od pregrijavanja, pogotovo dok vežbate ili tokom vrućeg vremena. Nepotrebno povećanje telesne temperature može da optereti vaše srce jer krvni sudovi imaju tendenciju širenja. Konzumacija hladne vode da bi se snizila telesna temperatura također pomaže u suzbijanju dehidracije koja može nastati zbog prekomernog znojenja. Hladna voda razbuđuje. Kada smo pospani imamo naviku da popijemo više kafe nego što je neophodno, to neće pomoći. Ukoliko osjetite pospanost, popijte 1 do 2 čaše vode koje će vas odmah razbuditi. Ukoliko ste neraspoloženi, prema mišljenju stručnjaka, jedenje sladoleda može da stimuliše orbitofrontalni korteks, područje mozga koje je odgovorno za raspoloženje. Sigurno je da hladna voda za piće može da pomogne u podizanju raspoloženja. Najlepša stvar kod hladne vode je da ne sadrže šećer i kalorije poput sladoleda. Topla voda. Možda ste čuli za ajurvedsku medicinu. Prema njoj je topla voda uvijek dobar izbor, a naročito ujutru nakon buđenja jer postiče rad svih organa, metabolizam i probov. Nakon treninga. Kada završite trening, najbolji način da nadoknadite izgubljenu tečnost i povratite energiju jeste konzumacijom upravo tople vode koja će vas očistiti iznutra. Protiv bolova u mišićima. Unos tople vode omogućuje vam da se nosite sa bolom bez lekova. Konzumiranje tople vode odmah ima umirujući efekat na telo, čime se omogućava opuštanje živaca i mišića. Sprečava starenje kože. Topla voda je efikasnija kod ispiranja nakupljenih toksina u telu od hladne vode. Sa oslobađanjem tela od otpadnih proizvoda, koža može da postane mekša i sjajnija. Također postiče proizvodnju strukturnih proteina kolagena i elastina, što zateže kožu i zaglađuje bore. Odlična za rad creva. To je zato što pomaže u razbijanju hrane na manje čestice, dopuštajući im da prolaze glatko kroz gastrointestinalni trakt. Pijenje tople vode pomaže u suzbijanju zatvora, kao i drugih simptoma povezanih sa njim, kao što su nadutost, višak gasova i grčevi u stomaku. Nećete imati problema sa probavom. Pijenje hladne vode za vreme i nakon obroka može da uzrokuje otvrdnjavanje masti i ulja u hrani, što će otežati proces probave. Topla voda uopšteno je dobra za probavni proces jer pomaže u razgradnji hrane i postiče bolju apsorpciju hranljivih materija.